wagefo da etosudu anopa no nsia sompa fie de enya abo anopa ensam hodo ansantrofo anante ho aboa no amasamufo asem de atwetwe aso de ehahani anopa ensam a ebokotodwem eno ene yatena sa ye ba bia mawo se no nsia bre mu kase ebo na nakwadwojesi company limited ekuta monte anopa ye ba na ye de abesomo Tontina 74 titi hodudu a wo madada so abefo kwanso eno nso kan yen ho mi booster Just Hot Kinky de tutu efiri mu wo mabone 3 Ghana cedis ade ma atufo no eno nso ekuta yemu anopai na kase no ba wa akwa mu ye twe ense fita Yas White nti na Leicester Company Limited a wode Yas toothpaste toothbrush ebe adwaso wono nso aka yen ho bi na waboa yen kase no yede ba wa akwa mu efiri 106.5 FM yenkran no abusua 93.1 na wutie CCA seke mu aboboa no pe hwe adabraka babia 21st clinic wono kumase ejinam dendenden saa na yuko 100.9 so age wode ma asante micro no a Paris France abrochimamu enne no wo mu hu seye February na chese February no ne de etosudu omo sese bon eyadamfo pa radio France abrochimamu takwa 101.1 Sompa FM one more fun live 103.3 takrade 106.1 FM tachi my bron champion radio akwa brother Philip ne systematic nom wo mo press pa 90.7 kwambo ati adwuma wura no pay wotimunya asam ketwa ewo nkransa sana Kingdom 106.1 FM ewo mankesim wa fabi decoder no so baby FM stations no wona busua benya enwo ho bra Facebook yewra rich BITMISE 20 na diamond no ye nenam ho ene YouTube no so baby of kwakudo nyina mo abrebia wo mo de ye nam aburuchiri no wo baga na nso a wo tie no Sompa FM live ena Facebook ye Sompa 106.5 FM Accra www.sompaonline.com yewra tabo attend nsemi nyina kwa kogu ho okwa benya bia kenkan kan Shoban radio live ho sabre ya doma 100.7 ewo doma henkro eho nso ejinamu a enya asemwa 101.3 Sompa FM doma hwa ne butuo wonu ma biebie wo information ahodo kamu ene phone so de bename nka kura anopensem no de abeti bi ne se aban ede pay slip system fufuro bia ba eno no abefo kwan so ene wo mokọ no wei ekọ ede ama aban adwumayefo nyina kane aban akrachefo ena wo mo se wo mbefa wo mo yire ne wo mo mamo na wo makwa akotena yewura to ba force na bobo ano finance ministry ho adanya yede mu nsemo ba AMA adwumakuo no ebo amane se wo mo prapra akwan ho ewo enkranhanum se wo maketua no wo mapegem yasegalansefu agency asene nyina o enti mo a atosode ehia ewo mu nipadue mu no ebeyire papa wo mo ye ho adwuma na ekasa wa asantema mu na asantema ntem ho no mo a abeto dwa se NPP amanyoko no grassroots obi eni eku ahodo bi nso a ewo amanyoko no wo mo de ato dwa se esese owura Henry Kwabena Kokofu wosan ba na chairman dibre no wotimi ebedie na eboa amanyoko no ayo aso east NDC abana wo moto ya yase money crazy vote buying nom ne flash screen nyina ba mu de kosua ne mako no wo hene bi wo ho wo so munya baba jama na won konko boaboa no ho emeye na dwuma na nyame na akasa ye wia ye do be kwa amano ne Australia aprosifo atu anamo bi a Israeli president ene empinifo hodo bi eda oman na no wo mon sensem bi efa nipa bi no ma wo ye o madwene se wo mbeye ye kire ewo emontene eso nsem no ebika ho ena anopai enuanom banu ye bekinkan ede amamo ADWOA ASARE enimidin mene triple emai ajapia apam dada afe busiafo yenje bre na yemfa ensem no enchiremu ankasa ensomo Controller and Accountant General's Department
womo ena ehye aketua ho nsem so de ma aban adwumayefo ewo meyi emu womo se womo di pay slip system foforo bi aba eno no eye electronic na kire se abefo kwan bi so ena yeko na we no eko e de ama aban adwumayefo nyina ntichu ni womo a womo da aban aketua ho mapono so payroll national de no so na womo se womo ni hihye aba se de beya enema mu betimi ada ho fan bambo ho asem so ebetimi agina yie na womo pay information bia e de afa aban akatua homa pono nso so a wo matimi anya se wo ho no mo a obete na nipa binum wo ho kora wo mo nya adwuma nsamandin ene niema bi etete se obu ho no mo kora wonye national service personnel enso wo kɔ national service fo wo nkrata mu a bosomeso bia ne accredit nipa no wo gisika enti sa niema no nyina na aban ahwe ahunu se so wo mo anye nhyehyɛ kitene bi amfa mamprapra system ni mu a yade se betimi ha adwene pa enti sa new system ya wo mo de abai wo mo se se adwumayefo nyina wo mu use National Identification Authority NIA4 wo mo numbers a wo mo de ama wo mo no eno na wo de be log in wo system foforo ya wo mo de abai so na ye kiremu ese we ni eyetiawa se ukọ na wo log in ema gogepayslip.gh.com gogepayslip.gh.com ukọ ho no mo pe ubehun se ebie aba ebia ni awode be log in no ye NIA number wo mo de amount na wa log in afa processes ni nyina wo hono a ubetimi afolo na wa fill prompt no se de be ya ebetimi ede wato sa system foforo na aban ka ho asemi na wo mo kire mu se department no wo mo aye resources available se obi biara o ya aban adwuma ye ni ebia system we no wo ha wo ho a wonte ase no okọ official website hono mu a yade se ubehunu bie wo mo de support numbers bi nso atudwa ya ebia wonya ho nte ase wo bibi hu na wo hia mwa ubetimi afresa numbers ne wei eye aban adwumayefo ubetimi afresa numbers no na wagemu biara opese ogie numbers no edoso na emum mede mienu pe ene betudwa ne edikan eye 0245 211977 0245 211977 eno ene number edikan ne etoso mienu eye 0246 963 301 0246 963 301 ne aka ne nyina wokọ website ho numbers ni gu ho obetimi akọ na wafrɛ mo na enchechemu biara wo pɛ wo san hyehye ya controller edi ebe wonso wetimi anya na aboa ama enema mu ada ho fan wo aban no enkrasasem mu ene controller korona no abusua wono na kane aban akrachefo nso wo mo akatua anase wakwankwaje sika no wono ne betua enti saa no ma no ewo se wo mo nso fa na eja wo fere bie na pani a wono ne ye din edema kane aban akrachefo owura mponsa eja ben ka ne din ho wono ne gina wo mo na mu a wo ka sei Richmond wo se woni mo se wo makwankwaje sika wo se yedema wo mo sa aban akrachefo wo mo aba besom wo mo man na wo mo bra ba wiye na eja wakwa kwotena fie se wo mo edija wo mo kwan no besi sa bre won sa nyankan ho nkrata de wo mo atwira ama won sa kura cheche yesim nenso ni nyina echi no de wo mo ye ni se wo mo ja wo mo asem de amanyame na de ba kon wo mo hu ni se sompa no nso eye adwuma no eye adwuma ma o man no ene nyame eno nti ne ye wo adwuma de e friend for God and country enti sa na tie de a wo be ka asem no e de a kire sompa na sompa ka e bia na nyame sa de wo ye Israel for no sa bi na opeso wo yo wo mo a na adwene aba ne ho so na wadi ama wo no montem na owura ajaben wo ka we no ye fa bi Tisi no bia no se wan kasa oda room waka wan se ma other stations bi aka na ready bi pesi e chiro famo baby inti odi ko court kra na no kra so no court se mo so sheda do bia edi na isi ambo ni iske ko fa lawyer aji bi lawyer bi ka se me di ma se mo free se ni iske be ka boom e de ko fa lawyer inti ya se mo di e je mo nya me mo no se isu tap engineer ojiwo isu tap engineer e bi no mo so da ko yin na be se igugu saka e bi e mi ma e bi na ye mpa go gu finance ministry wo no yin na kwada
ebi ane na mbo say eni abre ebi asa na hope no so anche sa be du wo hwe ne du su a o ma asafo amfa eto hye ngu ka mu amhwe mu yeso e say yakasa che 40 radio yi ekwachiri 40 o mutimi kan hwe de no mo twɛn na ne yebu mra so ya be hwie eto hye ana ma soja fo na police fo ababuru yan ebi a ene no pese mo de yeso dia ebi be du o jama eni a woti yi eye kane abaya krachefo ene abaya wuru abafo no wo mudin owura Richmond ajabe amponsa ena eche se wakwankwaje sika wo monsan kanye wo matena se ya de atwen nyame anima nyame ampata wo mbesesa wo mma no wo yerenom ene wo makon homa budget nyina akotena finance ministry no wo mapekete eho no mbe hu sese wani abre Enkramantemu meya eyura Michael ni kpako alute na wobo amane ese womo prapra ekwan ho street sweepers no kane na wo market ya wo moje bosumi bia 400 Ghana cedis 400 Ghana cedis bosumi yo wasisesi ade aban na hye apagemu akọ 800 Ghana cedis entina chese wo ma double no na wose wo mo de sanhyehe eba se de be ya adwuma ne betimi aye akono ede ama wo ma wo mo prapra sanse adwuma no edin enye no nko na aban aye AM4 de nhyehe egu akwam se de be ya wo mbepe abobo yayi ebie efri nura akra no wo mo hyase se abobo ya na be ne nam ene Accra Central Business District nyina mensi ene Kropon Assemblies ahodo no emu wo mi enya sa abobo ya bi na wo mo de sesa bola ene enwura ahodo ya nkrofo no wo mbe prapra edi afri emontene eso na wo kiremu ese we dia daworo ma wo mbe sre MMDS no se enhyehe ya wo mo de yaba edi afa increment ne ho no wo bia emfa nya adwuma nya se yato aketuanem enso bo so me ne beso na nipa ne sika ede be ma no eda so ejina ba bi ejina enti hyehe bi ese assemblies no wo mo di wu akwam se de be ya wo mo prapra bo so me so a wo mo nye sa 400 Ghana cedis ni bium nemu wo mbeji 800 no wo mo nhye no wo mo nye ne sa yenti no. Sometimes we think they don't have anything to do. That's why they are cleaning the streets. But you see, when you are a leader and want people to work well, you need to make sure the salaries they take home are good. So I learned some of them are paying 400 cedi and 500 cedis. Thank God the Excellency John Dramani Mahama has brought the 24-hour economy, which is helping AMA to work every day. We work 247. So I'm telling them that we are increasing their salaries to 800. So the 400 cedis that we are paying, they are increasing to 800. That will bring more join them to do the work. I think it's a good thing. I pray that my colleagues will also try and do the same for us to push more people into this work and to bring the unemployment. CCA eye meya ewo Enkramantemu owura Michael ni kpakpo aloti. Onipa ya ade a wosaye ye ente momo mere abaso na fe momo mpae papa nso ema won se won betumi ayo akwa akiri na fe afoforo aka nso hwe no wo mu nsua ye kwa asantema mu na ba abedu wono ade ne nsagu niti bra wo kokohia akuyafo a wo mo do atosode titru de ye de ye abom ma yedi esanso nya ahode a dokotafo tuyemfo da ne da se ehia wo ye nipadua mu enti abere bia ye nua ne na wo se bi fra na no na wo mo a edua ne kase sesei se nyame ansifem anhwe a ebedu baabi no holy heart holy mind ene yare no wo mbabo de ni hokura de asan de aba beka ho esansansa ase de nyina kodi galansefo nsem na wo mo de makuri no asan so de ye de huru sika okọ no efra ekokofra nsu a ada na ewuduroi eno ana wo mo sade apetepete wo mo ne maso enti eba ne sa na makua no ayeden ne sa honti mpanimfo aka bi ebam no wo mo ntie sa de ne wo mfa nkwa adwendwenem enhu na mo yesa wo no mutuo ansana ne ebesi anyasi na wowura adwan ye boa won na ye wo mo nkabo muku no chairman woni ba abedu kasai ejura bi edi no food production no ahwa ya ho no ba ko ye ensase a municipal na se community bi antimi nyisi ho en shada locating as a vegetable food wuli adwuma kakra adwuma ko enu kakra nko fa ase enye interest bi kra adusua portion de na de wa na be pon ye bisi abrosan ho ha ye pa
nti production ba kono no ene mienu so ye na nam breso tedious farming na ye na ye di aso ne nse ka na ye adwuma kikirikiri no ene wan da so wo ho nke ha kwan sanka abenbe ba obema agricultural machineries aba fam no bo aya affordable for farmers ne betumi ato impossible kwa so be free ye ano benya bank bi kura dia man nka e bi agile bank ho no dia etua no wan ka na nka etua kakra ma bank na nka ya start mechanized farming kakra because no e bi pe doso ene ni bi so kwa na ekosoro minim se wi fem bank ho yi abi ya dia nya kura nipa be 200 dia timi nya afforda ubi so bia so nko food production ase food production da nko because of say as a too tedious mo owura adwayebo a wo mo a edua cabbage carrots saato so de ahodo a ehia woni padua mu no ono na ekasai na wo mo nka bomu ko no chorofo aje Douglas wono nso amfane de ansie wo se chama ya cabbage kapani edware wi ansu asa na nso saabere no na papo mai amse mi so bi no na workers ni na omi na adwane no ko garamse yesi we mi fa de se we pe obi na oni na ye adwuma ho asam na edi no mare no bokina fo na omba mbabu wa kakra so mi na so asa ko bu garamse ama adwuma no se we pe obi na ye adwuma no akwa ye di ti akokwa ye ni masters na ye mu no ni fa no hwe no ye adwuma kakra ma so ntimi a kasi abaso ye no ateso no aye kakra obetimi bebi we be no na ho ade ntimi a won se we adwuma no yesi se ya hwe bi na se ya hwe no ye ni ampe bi amfa ma farmers no anya adwuma pa de a betom bebi no ye ni ntimi na be dwane afri farming no akwa be bi abaye adwuma na se kotonton no ma bi yesi ya me no kasa yesi ya no e ma ni bi kura start ya ekra vegetables which is lettuce spring onion and normally be free to esa de bagana we ya krawo e free amai foforo so de aba na ebi nso kra wo mo ye ne nsa so China flower no wo mo de ba abra enya bia ntia wo se ye keka ye ho na ye me ye de da ho aba ne sei no abusua wo hia asase nti boaboa ho na pass asase ebeje unya giwie pe ko huna na kwajoje si company limited ko baje si sempremo na de ka che ne asase ne da ho afuto be na ode be ma wo akwankere ode be ma no uwie a je ahoman 02043550040 ne nkuraba tanso de Ghana ha wa yesemframa wo be bia ye to akase no so Yedasoa ejina santem mantem honom na grassroots fu ewo NPP amanyuku no mu eni eku ahodo bi a wo makeka wo mo ho abom na Owura Fred Apia wono ne di grassroots fu no anim woni amane boni Kwame Redu edi nkomo en wo mo kire mu se wo mo de adesrede to Dr. Mahmoud Baomi anim se wo matete se Dr. Henry Kwabena Kokofu epese woko na wokoye dibre se National Secretary Emma Amanyuku NPP wo se wo mo sre na nkenya bone se wo bekwa akopre National Secretary dibre no na emom wo mo sre ne se won samra santemantam na dwamtre ni dibre no wo mefanie na wontimi ntoto emwa Emma Amanyuku no enjina ne nan so ewo asantemantam ni titru na wo se wo mo kai ebra na wo ye bantama mrahye bedwani no wo hye adwuma wo ye ne moa wo de boa NPP Amanyuku no a na yade bi eso anipa no mu se bebia waduru nsu no nimde ene nyansa wo kita no ebetimi aboa dandan NPP Amanyuku no ani so pa enti we de wo mo se bebia wo hye bia ya woti wontie se grassroots fo se wo mo hia no ewo Ashanti region honti chairman di bre no wo mra na wo medi Owura Fred Apia ne nsem a wode to dwane bini Mr. Benaju antugo asiapon ni legacy a wodi ato ho yesre se obeboa na wama eye honorable Dr. Kwabena Kokofu ababe contest upcoming regional elections. It is also legacy a ye chairman mutme eje ato ho ye hia obi a committed obi a odi ne ho so owa kukuduro openipa onya selfish sesama mutumi na wabedi enim eno na identifiable groups any grassroots for the titi emia na emu se Honorable Dr. Kwabena Kokofu ebetima feti tema mutumi susu enu se edene ba ebeboae ama enyama enkane na MPP wo ewa Ashanti region no yasafa entoma pa efra
Wei eye Ashanti region NPP amanyokunu grassroots ay wo hono panyina wodi wo manim eyowura Fred Apia ne na yekuti oni yamane boni Kwame Redu ene di sankomu yi abusua eno ya Asante mamu na sabre kro na no na international and national reporter honorable Nana Oponchecheku ya wono a ne si anam wo mrahye badwafie wo mayimu ne bankran so de a ene brono no je enyamai de wofa baabia eno na wo kokobɔ pini ayawa so east ene se yeto aba wieye na ekire nsem a APP no papa no wonai wonnamu a hwehwansem no mu na eno na okopie mu a wone wahina wo kado ekodi nkomo Shariki Tanko Ibrahim ena na ebe chese eye Ganafo moposa baba jama bia munya mane dina na yenyame na akwama no na de yentie se de osika no. We the chiefs are very grateful that the campaign and the election ended peacefully, and we are very thankful to Almighty Allah who made these success. All the contestants, our brothers and sisters, and we have them and we love them so much than anything else. Nevertheless, no matter what, during elections, one will come out victorious. Honorable Baba Jamal has won the election, and we the chiefs are congratulating him for coming out victoriously. And Almighty Allah guide him and bless him. We are appealing to everyone to give out their support to the winner and the loser, because they are all ours. No differences among us. Now that Baba Jamal has become victorious, we are going to work out so that we all work together with one common goal. What's the goal for? It's how to unite the people of Nima, how to clean up Nima, how to that our streets are very tidy, how to that our gutters are very tidy. Eno no wabobo hawo ahodo a ewoni mane ne mpota mu a ebe hia pa se won beja babaja ma na fe wababe na dwuma na sa asomdwe no na empuntu a won mohwehwe no ebetumi abam na nyame na akwama no. Sompa FM abusua ma yenyina we so ho yenom hot kenke no kakre bi mra na yenya ba de aka akire no a eya ma no ne de no yere beto aso mankwansa. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa mesi ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo yas herba yas whitening and the yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoye.
ketuapa Emma ketuapa mpa yekowie kase no ewo amanone na aprosifo ye wo Australia mine emu wo mu kirem se sanka pepe spray ni hwanko mu nim de ombeye esanse enipa binum eye se wo mo ba be ye kire ewo Sydney emontene eso na sa demonstration na ekoso no wo mo eye edi etia Israeli president ura Isaac Herzog se wa ba be sra oman no na wo mu kirem se ne enti amanfo obu afu no yesi December bosome no emu etuotutu obi koso wabra na wo mo ye Jewish festival bi sa etuotutu no nam so manipa beye edunum 15 wo mo eto nanom ewo ensiedo ya na akoda bi a wadi 10 years kura ka ho na efri sa rehosem no esiye no ena Israeli president ye na dwene se wo bepe nhwiren ene eniema hodo bi na wode efri Jerusalem aba Bondi Beach na wode aba begu womo a womato nanom wonse do no womo amu so na no womanfo bi hunu se nkade na wo ye no ebetimi aboa amabusua womahwe womadehye no kora hunu se Israeli president wodwene womo mu free mu no eho na womakoma kora ebetimi aba fom nanso omanfo bi nso kyerese ne visit na wo baaye no enya de se womo epene so sanse womo atetete se woka ho bi insight nkrofo kora ma emre bi atwamu de ekoso ewo Gaza no na wotakire bi papa yi aba beyi ne ho ano se enya de asantansa na womo de bono no wonim ho hwe etu omanfo no tigu montene so se womo mpene kora ma enhwire na wode baaye no wonfa ma megu amu na woye se wode ba begu so nipa edunum a womto nanom wonse do December bosome no emu no enti demonstration ne ho asem ye ekoye no ye se womanfo ebope so ewo kwan no ho no na nya asem kuma na sede na protesters no womani abre no se Australia prosifo am pepepe spray bi a mehie enwu ho no ma hwe sede won beskata nkrofo no de anka bia wo mu di bone enti wo mo hye toto niema sede be ya eho nyina betimi adwo enti ye kasa idie eho adwo ya omampani no so no wo sanhwire no so wo de call back wo se wo san edi kokogu nkrofo na mu no so ente enkratai amfa ho asem amman so wo mu kire mu se niesi ye enra eno no Australia prosifo ene timi toto niema ma asomdwie ebaaye eno eni amanebo a efri amanone ebe no sonso ne ebegina na no pansema hodro ye boaboa no ede beso mo se na KJC Company Limited anopa no nsia kase bono ye de nyina esi hanom sei ede amount na efri SOMPA 106.5 FM akra no edi ahim kofa akumase 93.1 na yiko 100.9 so FIB Adamfopa Radio ewo Paris France wo mo fa bi sompata kwata kra de techiman sunya enkranza doma ena fe doma 100.7 FM wo mo so FB mfimfi mante mankesim wo mo so FB Facebook YouTube bia ye stream live wunya bi etie ye na wo hwe nso bebia wo hye bia anopai midin ede ADWOA ASARE mene triple eman ejapia apam dada na yetimede twomwa midimafo heba center ya Dr. Time da so wodano no say ye ebu akwa agogo anapoku asemayira wo so ani nyina ede so yasene e kana na KJC Company Limited KJC simpremo na danse ho ne mapapa no ho sada ena Leicester Company Limited won mu ye ya toothpaste and toothbrush ahodo ni nyina nso ebeka ye ho dokono no de tutu efiri mu pa hyehye yellow corn de ni bi ahoden wom na ye de nsu papa na yo ya ne bo afu ye de matufo utimedi ye dwumadie bia Just Hot Kinky ye wo commercial bank e wo do me na chipe wono nso kan ye ho afi immune booster tete hodudo 2074 ya eternity afre T74 no wono nso kuta ye mu bi ene ye den sen no baaye ye dan ye ho tia wa na fe yakoprama so na nanasafo kantanka wode agudie mu nsem no anopa die hyehye wode amaye ewia ye beba na sade Ghana te ne Ghana today yedi atwa